Zamislite da vam se Bog javi u snu i kaže: traži šta da ti dam. Šta biste izabrali? Solomon je mogao tražiti bogatstvo, slavu, pa čak i osvetu. No on je izabrao mudrost. I Bog mu je dao mudrost kakvu svijet nije vidio. Mudrost koja razotkriva istinu, dijeli pravdu i vodi narod u pravednosti. Kraljica Sabe je prešla pustinje da čuje riječi tog kralja. A Mesija kaže: ovdje je i više od Solomona. Ako je jedna poganska kraljica ustala i došla tražiti istinu, hoćemo li mi ostati ravnodušni dok Mesija govori? Poslušajte ovu lekciju i otkrijte zašto je njegova mudrost i danas životno pitanje za vas.